Şirata hadis, haminde şu hadis bilen bugünkü meclisini inşallah tamamlarız. An Abdullah ibn Amr marfu'an. Abdullah ibn Amr haber ite sibabul mu'mini kel müşrifi ala halakatin. Büyük mühim hadis ihtibar edeceğiz. Abdullah ibn Amr ite Müslümanlarını suğu, Müslümanlarını erlev ölümge yönelüge tin. Ölümge yönelüge tin. Demek bu hadisten çıkıp aytабыз. Eğer bugün birer kişi Müslümanlarını süge iken, Müslümanlar turunda naşar sözler aytayken, ol uzun kaya taba yönelirdi. Ol uzun kaya taba yönelirdi. Ölümge taba. Ol ölüm yolundan gitti. Yara, bu hadiske bugünkü günde en birinci kimlerlege? Aytayım. Şu hadiske yani uzun Müslümanlarını sügüp ölümge yöneldirek kimlerlege Müslümanlar arasından kimlerlege bugün bu hadiske? Kimler? En birinci adaşkan tekfirge eleken adaşkan kimlerlege. Yani Müslümanlara tekfir yasa, mınsı kafir, mınsı Müslüman tugul, şulay yok, mınsı bidaat yasa, mınsı bidaatçı diyen deyip Müslümanların sügüşü hem Allah turuna naşar sözler aytuşu kişilerlege. Eğer elbette, eğer şundan da birer kişi bugün bidaat taratıp İslam'ını jimirip yürürken bunun turda aytırga kirek. Kişilere haber direk. Lakin haksızga nindir yalgışlık için, kişinin nindir yalgış ameli için onu İslam'dan çıkarıp, onun turda bu bidaatçı deyip aytıp, bunun bilen söyleşmez, bundan ilim almaz deyip aytı, bu Müslümanların söylüyor. Bunday kişi uzun turdan turu koya yönelirdi. Ölümge taba yönelirdi. İkincisi, bu hadiskelege bu bigret bugünkü günde kızgınlıkla karşı bizim jirliklerde taralanan uzun min şunday mazhabta deyip mesela başka kişilerin, başka Müslümanlarını ayırıp bigret de bugünkü günde mine kişiler yazılar, mine bu meşke kirmez, bunlar Vahabitlar. Mine bunlar bilen söyleşmez, mine bunda Vahabitlar deyip kişilerini, Müslümanlarını sügüşü kişilerlege. Hazır men bunu anlatıp giten. Birinciden benim soruyorsun ki, mine bugün bizim jilikte kim taralgan? Mine bunlar Vahabitlar, mine bunlar Vahabitlar. Bunun dersini tamamlamaz. Bu bit Vahabit, bu meşke kirmez, bunda bit Vahabitlar namaz okuyor deyip. Mine men bu kişiden soruyorsun ki, belki mine bugün bu dersini tamamlamışlar arasında bunda kişiler vardır. Kimler sonlar Vahabitlar? Nesin bugün bu kişilerge Vahabit kimdendir işittin mi ne bunlar Vahabitlar deyip aytken, sen de bunlar Vahabitlar deyip aytasın. Sen bularını Vahabitlar deyip aytkanda sen nerse uylaysın? Nerse turuna söz alıp barasın sen? Sen Vahabitlar diyöңдө nindi mağna? Vahabitlar sözü seninçe nerse ol anlata? Көргенibizçe bugün kişiler kimlerini Vahabitlar deyip aytalar bizning jirliklerde? Peygamberimizin yani ilim alıp Kur'an hem sünnet ardından iyerüşlerini Vahabitlar deyip aytalar. Demek senin uylanışa bular sen bugün Kur'an ardından iyerüşü, Peygamberimizin sünneti ardından iyerüşü, yani Peygamberimizin amelleri ardından iyerüşü kişilerini sen bugün Vahabitlar deyip aytıp alar ardından iyermeniz, bularının meşitlerine kirmeniz deyip aytığın mı? Bu bir dinge turdan turu suğuş bildirir. Bu bir Allah'ın dinine, Peygamberimizin sünnetine turdan turu suğuş bildirir. Sen bir Allah'ın evliyelerine suğuş bildiresin. Kimler olar Allah'ın evliyeleri? Kişiler uylar Allah'ın evliyeleri alar kökte ışışılar. Yani nindir karamatlar işlevşiler deyip. Yok. Galimlerimiz ayta Allah'ın evliyeleri, Allah'ın yakınları alar Allah kuşkan vacibetlerini üterge tırışışılar. Hem Allah tıygan nerselerini kaldırışılar. Şuna göre bugün eğer Allah sen көрәсің birer Müslümanlarını alar Allah kuşkan nerseni işlerge tırışırlar. Mesela namazlarını okuyorlar, orazalarını tutarlar, haç kılarga tırışırlar.
һәм шулай ук Аллаһ дигән нәрсәләрне калдыралар. Димәк, булар кемнәр? Булар Аллаһның әүлиялары. Һәм син бүген Алла турында сүз әйтәсең икән, димәк син Аллаһка сугыш белдерәсең. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Субхану Тәгалә әйтте, кем диде, минем әүлияларыма начарлык, авырлык китерә, мин аларга сугыш белдерәм. Мин аларга сугыш белдерәм. Шуңа күрә син ниндидер мөселманнар турында ниндидер әйтергә телисең икән, бигрәк тә начар сүз. Моны эшләгәнчә 1000 тапкыр уйла. 1000 тапкыр уйла. Иртәгә Аллаһ, галәмнәрнең Раббысы сиңа шушы сүзең өчен сугыш белдерсә, нишләрсең? Сугыш белдерсә, нишләрсең? Галимнәребез әйтә, әгәр Аллаһ ди берәр кешегә сугыш белдерә икән, бу кеше һәлак булды ди. Әгәр Аллаһ, галәмнәрнең Раббысы берәр кешегә сугыш белдерә икән, бу кеше һәлак булды дип әйтәләр. Шуңа күрә мөселманнар турында ниндидер начар сүзләр әйтә башлаганчы 1000 тапкыр уйла. Бигрәк тә менә бүгенге көндә әйткәнемчә, безнең җирлекләрдә таралган булар вахабитлар. Беренчедән, бу кешеләр вахабитлар түгел. Әгәр син алардан сорасаң, сез вахабитлармы? Алар әйтәләр, без вахабитлар түгел. Кем бүген мин вахабит әйтә? Бер кеше, син моны каян алып әйтәсең? Син моны каян уйлап чыгардың? Кемнәр вахабитлар? Менә без сиңа сорау бирәбез. Кем соң алар вахабитлар? Син бит булар, син вахабитлар дип әйткән кешеләр бит, булар бит вахабитлар түгел. Алар бит үзләре турында вахабитлар дип әйтмиләр. Син бүген алар сакал үстергән өчен, алар пәйгамбәребезнең сөннәте артыннан барган өчен, алар яулык япкан өчен, алар дөрес итеп намаз укыган өчен, алар хадисләр артыннан, пәйгамбәрнең сөннәте артыннан ияргән өчен, син аларга вахабитлар дип әйтәсеңме? Бу бит дөрес түгел. Бу бит ялган. Бу бит мөселманнарга карата, Аллаһның әүлияләренә карата начар сүзләр әйтү, аларга авырлык китерү. Шуңа күрә мондый гамәлдән саклан. Иртәгә Аллаһ сиңа сугыш белдермәсен. Баракаллаһу фикум. Һәм өченчесе, бу хәлгә кемнәрләргә? Бу хәлгә бүгенге көндә гади кешеләргә. Бу хәлгә бүген гади кешеләргә, ягъни әгәр күрәләр икән берәр мөселманның, берәр кешенең ислам кабул итеп, намаз укый башлаганын, яулык кия башлаганын, сакал үстерә башлаганын, ягъни дин артыннан, дин юлына кергәнен күрәләр икән, гади кешеләр моны сүгә башлар. Аның турында начар кешеләр әйтә башлар. Аның турында көлә башлар. Әйтәләр, менә карагыз, син моны әле кашан гына гынах эшләп йөри, хәзер бүген дин юлына басып кеше өйрәткән булып йөри, һәм башкасы, ягъни шундый начар сүзләр әйтәләр. Шуңа күрә бу гамәлдән сакланырга кирәк. Мөселманнар турында бер кашандагы начар сүзләр әйтергә кирәк түгел. Гыйлем белән дәгән, гыйлемсез дәгән, моннан сакланырга кирәк. Мөселманнар турында бар тик яхшы сүзләрне әйтергә һәм аларга булышырга, бигрәк тә гыйлем ияләренә, бигрәк тә гыйлем таратучыларга. Баракаллаһу фикум. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.